लाकदौरीब कुमजा 2027 पांथोकदौरीब मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखलदा लिलोंग एसीदगी इंटेंडिंग कैंडिडेट ओइने पुथोकलिबा लिलोंग तुरेल अहनबिदगी डॉक्टर मोहम्मद रियाजुद्दीन खान की युम मनाक्ता लैबा दरबार हॉलदा डेवलपमेंटल पब्लिक डिस्कशन ग लोइनना दुआगी थरोम अमा पांथोकरे लिलोंग एसी की तोंगान तोंगान मफम कयादगी लाकपा मियोय लिसिंग कया तिंदुना पांथोकिबा चिंग लेमलेबा थरोम अदुदा मसक नाइबा मियोय कयाना प्रेसिडेंट मेंबर ओइने सरुक याकी थरोम अदुदा लिलोंग एसी की इंटेंडिंग कैंडिडेट ओइरिबा डॉक्टर मोहम्मद रियाजुद्दीन खान ना थमकिबा ममल यामलब वफम खरा तमिनसे Assalamualaikum everybody and good afternoon. Ngasi si yang lepok ko numit habat tare Mother's Day as well as 10th of May 2026. Ngasi gi numit asida ngasi gi media gi through da amati praja khring makta aina engineering profession dagi tokho aga political profession da lagri maral masi ai gi Lairiba particularly Lilong constituency asida since last 15 years da in all respect da lambi gi school gi thong gi agriculture field gi public distribution system gi punnamak derail oiraba system se yamna concrete oiba system amada purak laga unique constituency ama semgat pa pamjaba masi aigi amakhak ngairaba vision amakhak tangne number 2 aikhoi gi Lilong dagi pokhiba layoi khraba leader kayana Manipur sibu peace development and communal harmony among the multiple communities of Manipur madu purokpa ngamna ba khonabada lauramba thaudang do ngasi aikhoi gi Lilong gi lairiba leader singsina madudagi yamna chauna na thairaga lairakpa masida shock oidana Manipur sibu santi amadi saukhatpa multiple communities lairiba singse amaga nungsi chanana hingminna ba honabada madu saru yajaningbagi damakta aina service thadok jaraga miyam seba tawrage haina loruk firebni aina lawjarliba firebse ngasi ngarang khaktagi khallaga wakhandu lawjarak punatte sahi taraga mangagi mamangdagi ngasi Lilong da ohenningiba mawong amadi oirakliba mawong sina henjinna phattabadagi call upon by the situation due to the needs of the people of the Lilong maduna maram oirga aina masigi decision se praja gi demand gi matungina situation gi demand gi matungina sacrifice toktoktaba yadre haina khallaga 10 plus something laiba service to sacrifice tawjaraga Lilong kendra gi amadi Manipur imalaiba ki damakta political profession da changlaga larger scale da role and responsibility achouba potama lauba ngamjage haibagi damakta service ase thadok tawjabani ngasi khwaidagi phabalai pakhabandi karino ngasi ase Lilong tagi natana Manipur praja gi damakta seba tawjabanabagi damak ahan ba step ama thangdok lagani haibagi miyam da officially declare the tawjabagi nominne tabiriba obiriba khangbiriba mipung khudingmakna minung siga loinana dua amadi sojo pina binabagi damakta su hanna tolaba Lilong gi miyoi amu oiriba amadi Manipur imalaiba ki macha amu oiriba Alhaj Dr. Mohammed Riyazuddin Khan bu nungsibibaga loinana angamba mateng tawbiu haibase ain amuk na apil tamja salam Dr. Mohammed Riyazuddin Khan
ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯃꯊꯪ ꯃꯅꯥꯎ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯀꯧꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯁꯀꯤ ꯐꯝꯐꯝ ꯂꯥꯡꯅ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯇꯝꯗ ꯚꯣꯂꯟꯇꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯅ ꯀꯥꯎꯕ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯁꯨ ꯇꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯈꯪꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ శ్రీ ꯑꯁꯦꯟ ꯀꯥꯅꯟ ꯁꯤꯡ ꯈꯦꯛꯃꯟꯕꯨꯁꯨ ꯃꯊꯪꯗ ꯃꯤꯡꯑꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯠꯆꯔꯕꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯍꯥꯕꯨꯗꯤꯟ ꯆꯤꯡꯈꯝ ꯃꯈꯥꯕꯨꯁꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯁꯀꯤ ꯐꯝꯐꯝ ꯂꯥꯡꯗ ꯂꯦꯡꯈꯠꯄꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯈꯪꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯃꯤꯡꯑꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯠꯆꯔꯕꯗ ꯖꯅꯥꯕ ꯃꯣꯍꯝꯃꯗ ꯅꯁꯤꯔ ꯈꯥꯟ ꯇꯃꯤꯌꯥꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯁꯀꯤ ꯐꯝꯐꯝ ꯂꯥꯡꯗ ꯂꯦꯡꯈꯠꯄꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯈꯪꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗ जनाब ओजा साम ngapigani Sri Oza Sam Chingkham Makha Busu ngasigi thormasigi dais minguna segajarda Sri Asep Imosa Oyom Su dais pramana leksimira jaroka jaroka adakari matanga janab leksimira jaroka dais pramana jaroka koshidari matanga ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯖꯕ ꯑꯃ ꯏꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯤꯁ ꯇꯧꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯣꯐꯔ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯤꯁ ꯇꯧꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯐꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ 9366127201ꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯂꯒ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ